Eka ndabaye mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherere ijya no kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ku migabane y'amakungu ya kure abahereye mu karere k'ibyaga binini eka namwe muhereye mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi turi kwigenekerezo rya 27 Ruhuma 2024 tugarukanye amakuru atosoye abatojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijya no cyane nka mweje gufyonda sabone ku batarabikora manuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazogira nyine ufyonde ko amatuje turabana mu makuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende kugeza mu makuru yizewe 5/5 aba yatojwe n'abamenyesha makuru bacu bibanga kandi baherere ijya nino mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Oroba tubazaniye amakuru akomeje kuvugwa hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no kwandikwa n'iminyamakuru bigiye bitandukanye nayo tuba twayijweho n'abamenyesha makuru bacu baherere ijya nino bari gukurikirana imigwano iri kubera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira byinshi muri aya makuru kandi dukomeje kwizera ko amakuru tubagezaho ari amakuru abanezeza 5/5 munyemene twanzike n'ibyaya makuru twihuta cyane. Turaza kubabwira ko havumbuwe neza abihishe inyuma y'ibi bitero umutware tabara ugabye mu gihugu cy'u Burundi hano muri Bubanza, dore ko byamenyekanye neza ko harimo abantu bagiye bakomakome hano mu gihugu cy'u Burundi, harimo n'abajenerali bakora hano muri ntare ya Rushatsi babifuza gutembagaza ubutegetsi bwa Nyecubahiro Evariste Ndayishimiye. Turaza kubikubwira neza muri aya makuru kubwira muri aya makuru. Ikindi kintu gitangaje, impunzi ziri guhunguka zituruka mu gihugu cya Tanzania zatangaje ikinyamakuru cyacu Burundi News TV yuko gikomeje gufatwa nabi mu by'ukuri ubuzima bwabo buri kujya mu kaga, bari guhohoterwa bya buri kanya. Turaza kubabwira ku rupfu rw'umugabo Oscar hano mu gihugu cy'u Burundi rukomeye cyane, yahohotewe n'imbonera kure. Ibyo turabigarukaho muri aya makuru. Ihohoterwa mu gihugu cy'u Burundi rikomeje gufata indi ntera ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Turaza kubigarukaho muri aya makuru. Ibyo byose muri kumva turaza kubabwira, kandi murabizi ko tutagenda tutababwiye ibiriko birabera mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko igwano iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC. Iyi migwano ni yoroshe cyane, dore ko ku musozi wa Karuba naho ibintu bitoroshye cyane. Turaza kubabwira uko imigwano yiriwe ndetse nuko byiriwe, ese ni bande baguye muri iyi migwano, ese nabahari. Ibyo byose urabyumva muri aya makuru kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe 5/5. Munyemere turambure aya makuru natebye cyane twihute cyane, duhere kuri aya makuru akomeye cyane ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nyicubahiro Evariste Ndayishimiye yashikirijwe iby'inkuru y'akababaro cyane yuko uyu mutwe wa Red Tabara mu by'ukuri urigwa n'abasirikare bagiye bakomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ni kuva kera na kare uyu mutwe n'ubundi wabonaga intwaro ziturutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abantu bagiye bakomakomeye harimo abajenerali, dore ko Nyicubahiro Evariste Ndayishimiye yagiye agaragarizwa yuko hari abatifuza ko akomeza kurongora iki gihugu bashaka gutembagaza ubutegetsi bwe. Ni mu gihe kandi Nyicubahiro Evariste Ndayishimiye yahise yibuka neza ko mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa amakudeta agiye atandukanye abashaka gutembagaza ubutegetsi. Ngaha rero bikaba byavumbuye ko harimo akagambane gakomeye cyane hano muri ibi bitero ndetse no kuri umutekano muke n'ubwumvikane buke buri ntare ya Rushatsi. Birakomeye cyane hano Igitega muri ntare ya Rushatsi, dore ko Nyicubahiro Evariste Ndayishimiye ubu ngubu byasubiwemo ndetse yaje kuvumbura amakuru akomeye cyane. Ati ayo makuru ateye gute? Murabizi neza ko umutwe wa Red Tabara wagabye ibitero bikomeye cyane hano muri Bubanza ndetse ugahitana abatari bakeya, ndetse byanavuzwe yuko ku baturage batangarije itangazamakuru ryacu Burundi News TV babwiye umunyamakuru wacu hari uherereye muri Bubanza yuko abasirikare ba Red Tabara batatse hano muri Bubanza byataka imbonera kure maze ziriruka cyane zihunga imirwano zitererana abaturage barakomeza gutangaza yuko ibi byabagizeho ingaruka ubwo batakwaga na Red Tabara. Iba abaturage bakomeje kugaragaza ko umutwe wa Red Tabara mu by'ukuri ufite imbaraga kandi wubatse imbaraga zigiye zikomeye, dore ko ubu ngubu imbonera kure ngo zirutse bikomeye cyane nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Izi mbonera kure mu by'ukuri zishinzwe gucunga umutekano w'abaturage nk'uko bisanzwe ku bitero byose byagabwa n'uyu mutwe wa Red Tabara. Uyu mutwe wa Red Tabara abaturage bawubonye barahamya neza ko uyu mutwe utaje kugaba ibitero ku baturage, ahubwo ngo wagabye ibitero ku bigo bya gisirikare ndetse n'iby'igipolisi biherereye hano muri Bubanza. Abaturage baragaragaza neza ubukomere bw'uyu mutwe, baravuga ko uyu mutwe wa
wa Red Tabara umaje kubaka imbaraga zikomeye cyane. Ibi barabishingira yuko Mbonerakure zirukanse zigahunga aya masasu yaje araswa hano na Red Tabara. Ariko abandi bayobozi bagiye batandukanye mu nzego z'ibanze batashatse ko tubavuga amazina batangarije ikinyamakuru cyacu Burundi News TV yuko umutwe wa Red Tabara ari umutwe mu by'ukuri uri kugira imbaraga zikomeye cyane, kandi biri kugaragara ko hari uri kubaha amakuru ndetse uri no kubabwira aho baca mu gihugu cy'u Burundi, dore ko byamenyekanye neza muri ntare ya Rushatsi byifashe neza kubera umutekano muke uri kurangwa hano mu gihugu cy'u Burundi, dore ko Evariste Ndayishimiye we tayari yarangije gutahura iby'amakuru akomeye cyane yuko hari abajenerali batifuza ko akomeza kurongora iki gihugu cy'u Burundi, dore ko bifuza kera kumutembagaza hano ku butegetsi. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kwihanangiriza ababiri inyuma bose bavuga ko ibingibi bitazabagwa neza ndetse no gufasha imitwe yitwaje intwaro nk'uko akomeza kugenda abyavuga rwa X. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi byatahuwe neza ko harimo abajenerali bagiye bakomakomeye, abajenerali babiri batavuzwe ariko hakaba havuzwe na General Prime Niyongabo kariwe ushobora kuba afatanya n'uyu mutwe wa Red Tabara ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ngo kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, kandi ngo bakaba bafasha uyu mutwe wa Red Tabara. Ibingibi byatangajwe ujejwe itangazamakuru hano muri ntare ya Rushatsi hano Igitega. Birakomeye cyane rero muri ntare ya Rushatsi, dore ko hari guturukayo amakuru agiye atandukanye ariko atugeraho natwe tukavuga duti reka tuyageze ku bakunzi bacu 5 kuri 5 bamenye uko byifashe. Munyemerere twihuse cyane tujye ku magambo yatangajwe na Nyecubahiro Evariste Ndayishimiye. Nyecubahiro Evariste Ndayishimiye murabizi ko yihuje na Perezida Antoine Felix Tshisekedi mu gukomeza kurwanya imitwe yitwaje intwaro nk'uko bo bakomeza kugenda babitangaza, ariko aba bombi bakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda yuko aricyo kigira uruhare mu gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko n'uyu mutwe wa Red Tabara ubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi bikomeje guhangayikisha cyane abatari bake ndetse n'abatari bake bakomeza kubivugaho amagambo atari make bavuga ko ibi bihugu byombi bishaka guteza intambara mu karere k'ibiyaga bigari. Abanyepolitike bagiye batandukanye basabye Nyecubahiro Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Perezida w'u Burundi Nyecubahiro Evariste Ndayishimiye gukomeza gutekanya abanyagihugu ndetse no kwirinda intambara hano mu karere k'ibiyaga binini. Ibingibi babigarutseho nyuma y'amakuru akomeye cyane baronse bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi gishaka kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no gushoza intambara kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi kifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR kugira babone uko bahungabanya igihugu cy'u Rwanda, dore ko ku makuru adushikira ndetse amakuru yizewe nuko hano mu ishyamba rya Kibira hari kuberamo imyimenyerezo igiye ikomeye y'abasoda ndetse na FDLR kugira babone uko bahungabanya igihugu cy'u Rwanda, dore ko Antoine Felix Tshisekedi abyihishe inyuma mu bitero bikomeye cyane bigenda bikorerwa igihugu cy'u Rwanda, dore ko igihugu cy'u Rwanda kihanangirije bikomeye cyane ibihugu by'abaturanyi kivuga yuko kitazarinda gusaba uburenganzira uwo ari we wese mu gihe kizaterwa bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame akunda kugenda abitangaza. Uyu nguyu we yatangaje amagambo akomeye cyane avuga ko u Rwanda rudatewe ubwoba n'abaruvuga ndetse n'abatuka ubutegetsi bwabwo, ahubwo icyo bakora ari kimwe gusa bakabona ibibabaho ari ukurenga imbibi no kurenga umurongo ntarengwa maze bakibonera ibibabaho. Mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda nacyo kirakatajwe mu bya tekinoloji ndetse no mu byo intambara, dore ko igihugu cy'u Rwanda RDF gisirikare cy'iki gihugu nacyo kirakomeye kandi kivuga ko cyiteguye guhangana n'uwo ari we wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Munyemerere duhindure ibyaya makuru twihuse cyane tujye hano ku bwicanyi bwakorewe Oscar Mbonihankuye. Uyu nguyu yishwe azizwa yuko ngatitabire ibikorwa rusange. Mu by'ukuri ibingibi bikaba byarababaje benshi mu batari bake hano nga mu gihugu cy'u Burundi. Abangaba baravuga yuko yishwe n'imbonerakure. Abangaba batashatse ko tubatangaza amazina yabo batangarije ikinyamakuru Burundi News TV ibyaya makuru, bavuze yuko Oscar uyu muhisi yishwe bibabaje cyane ndetse n'urwagashinyaguro azizwa ubusa. Bikaba biteganyijwe yuko rero polisi ikomeje gukurikirana izi mbonerakure ndetse n'abandi bihishe inyuma y'urupfu
urupfu rw'uyu mugabo bahohoteye ndetse bakamukubita bikarinda ko yitaba Imana. Ibi ngibi biravugwa yuko ihohoterwa n'ubundi rikomeje hano mu gihugu cy'u Burundi, dore ko iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kutubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutegetsi bwaho buyobowe na Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, akaba nta kintu abivugaho kandi hakomeje ubwicanyi bugiye bukomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Birakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, dore ko abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bari gucyurwa ku ngufu, dore ko igihugu cy'u Burundi cyajyanye amasezerano na leta ya Tanzania gucyura izi mpunzi ku ngufu. Izi mpunzi rero zikaba zatangarije ikinyamakuru cyacu Burundi News TV yuko ubuzima bwabo butifashe neza muri rusange. Bavuze ko abangaba bari guhohoterwa bikomeye cyane, bari gukurwa Tanzania ku ngufu ndetse banakubitwa bikomeye cyane, abanze gutaha bagakubitwa bikomeye kugeza naho bajya mu bitaro. Hari n'abarundi bageze ngaha mu gihugu cy'u Burundi batangaje yuko muri make ubuzima bwabo nta kivugira bafite, ndetse bari gutangaza amakuru agiye akomeye bakavuga ko ahangaha nta bifungurwa bafite, nta mazi meza, ndetse bakomeje gufatwa nabi na leta ya Gitega. Aba barundi kandi bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania. Hari umurundi umwe watangaje ikinyamakuru cyacu Burundi News TV amakuru akomeye cyane mu by'ukuri kandi anateye agahinda. Ndagira ngo mu by'ukuri mwumve ubu butumwa yatanze, ndetse anasaba ko hatagira umuvuga amazina. Mu by'ukuri natwe twubahirije uburenganzira bwe ndetse n'ubusabe yaduhaye, ariko adutangariza iby'aya makuru kugira nibura ubutegetsi bwa Gitega nibura ko bwakwisubiraho. Mu by'ukuri ibi bintu birababaje. Uyu murundi yatangaje amakuru akomeye cyane kuri iki gitangazamakuru cyacu Burundi News TV, atangariza umunyamakuru wacu mu by'ukuri ihohoterwa rikomeje kubakorerwa. Yatangaje amakuru agiye ateye ubwoba, dore ko yavuze ko abarundi bari kwanga gutaha ku neza mu gihugu cya Tanzania ariho bari kuva, dore ko ngo bari gukubitwa bikomeye cyane ndetse bakema n'ibifungurwa. Ngaba bari kuba bafungwa mu mapirizo agiye atandukanye, bakicishwa inzara igihe cyari cyo cyose, umwanya ku mwanya ngo bemereye gutaha ku neza bakabona kubaha ng'ibifungurwa. Ibi ngibi uyu muturage w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kubitangaza avuga ko ibi ngibi ari ukutubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburenganzira bw'impunzi, dore ko impunzi mu by'ukuri mu mategeko agenga impunzi harimo gutaha ubwe ibishaka cyangwa se itabishaka, dore ko impunzi ishaka gutaha mu gihugu cyiwe yaturutsemo, iyi mpunzi n'ubundi bayiha uburenganzira igataha, ariko mu gihe itari yumva ko mu gihugu cyabo hariyo umutekano itemerewe gutaha ndetse itabihatirwa ku ngufu. Ubwo rero leta ya Tanzania n'iyi Burundi bakaba bari gucyura izi mpunzi ku ngufu. Mu by'ukuri HCR nayo ikaba yarabishyizeho akadomo, ariko mu by'ukuri leta y'i Burundi ntago igaragaza ibiri gutuma icyura izi mpunzi, ndetse nta nubwo igaragaza ibikorwa bikomeza gukorerwa izi mpunzi nk'uko izi mpunzi zikomeza kugenda zibitangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye. HCR yo izi ko izi mpunzi mu by'ukuri zitaha mu mahoro ndetse zitaha mu mutekano, zigezwa na hano mu gihugu cy'u Burundi zigakomeza guhabwa uburenganzira nk'ubwo abarundi abanyagihugu n'ubundi. Ariko ku makuru abangaba bagiye batangaza, mu by'ukuri bagiye bagaragaza amakuru agiye komeye cyane n'ubundi ko nta burenganzira bahabwa, ibifungurwa ari nabyo n'amazi meza nayo bakunze kubona, dore ko ngo bari gufatwa nk'aho batari abanyagihugu cy'u Burundi n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Munyemerere twihuse cyane inshuti banywanyi bacu twinjire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe ibiriko birakomeza kuhavugwa muri intambara ihuje umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC. Ubu ngubu amakuru akomeye cyane atugeraho nuko ku musozi wa Karuba bikomeye cyane, ndetse intambara ikaba yafashe pause. Mu by'ukuri amasasu akaba akiri kuvuga make make nk'uko tubikesha umunyamakuru wacu uherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko Muhakare yadutangarije yuko hano Karuba hiriwe amasasu akomeye cyane, aho umutwe wa M23 n'ubundi warasanaga na SADC nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikorera nga mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twamaje tutese kuki iyi migwano mu by'ukuri yarangiye kare kandi ku bintu bitari bimenyerewe. Uyu munyamakuru wacu icyo yadushubije ni kimwe gusa, yatubwiye ko iyi migwano FARDC ndetse na SADC n'ingabo z'abarundi mu by'ukuri zavumbuye
tekanike nshya uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ukoresha ku rugamba. Bikaba byavumbuye rero ko nibadahindura ingamba cyangwa se bige operasiyo zindi bakoresha hano mu rugamba barakomeza kugenda babigwamo. Ni mu gihe amakuru yatangajwe avuga ko hari ingabo za SADC ndetse n'iz'u Burundi zaguye muri iyi mirwano nk'uko bakomeje kugenda babitangariza igitangazamakuru cyacu Burundi News TV. Amakuru akomeye cyane agenda atangwa n'umutwe wa M23, umuvugizi wabo mu bya politiki Lawrence Kanyoka ndetse n'uvugira igisirikare Major Wiringoma bakomeza kugenda batangaza amakuru agiye akomeye cyane bavuga yuko ahangaha izi ngabo za M23 ubungubu ngo zikomeje kubaka ubushobozi bugiye bukomeye nk'uko aya makuru tuyakesha Major Wiringoma we yayatangaje ubwe. Yatangaje uburyo ki umutwe wa M23 ukomeje kwiyubaka mu bya gisirikare ndetse no kongera abasirikare nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Yatangaje ko kandi umutwe wa M23 ubu wikwijeho ibitwaro by'intambara ndetse n'ibitwaro byo kwifashisha hano muri iyi migwano baherereyemo bahangana n'igisirikare cya leta FARDC, kandi yagaragaje igituma barwana mu by'ukuri. Yakibukije Antoine Felix Tshisekedi kandi yavuze ko bazakirwanira mpaka kukuka kabo kanyuma. Bamubajije ikibazo gikomeye cyane ko akomeje gufatirwa ibihano mpuzamahanga kuri Major Wiringoma nk'uko yabitangaje. Yakomeje kugenda avuga ko nubwo wakomeje ibihano mpuzamahanga ibingibi bitazagira icyo bihungabanyaho umugwa M23. Yavuze ko ikiri gutuma barwana mu by'ukuri ari ukwishyira ukizana kw'abakongomani n'uburenganzira bwabo, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bikomeje kugaragara ko bakomeje gukandamizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu n'ubundi yakomeje kugenda atangaza amakuru agenda akomeye cyane. Yabwiye Antoine Felix Tshisekedi ko mu by'ukuri icyo agomba gukora ari icyo guha umutekano abaturage, nta kindi, naho gushyira imbere imigwano no gushyira mbere amakimbirane ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu nguyu yatangaje ko bitazamugwa amahoro, kandi yatangaje ko M23 igikomeje inagikataje guharanira uburenganzira bwa muntu ndetse no kurinda abaturage nk'uko yabyiyemeje. Tubikeshe umunyamakuru wacu yatugejeje iby'iyi nkuru, yatubwiye ko Major Wiringoma yagaragaje ko umutwe wa M23 witeguye guhangana na SADC ndetse na FARDC nk'uko bagiye babitangaza. Umunyamakuru wacu yamubaje ikindi kibazo gikomeye cyane, aramubaza ati se mwizeye neza ko muzatsinda FARDC ndetse n'abambari bose ba FARDC? Umunyamakuru wacu yashubijwe igisubizo gikomeye cyane kinateye n'ubwoba. Major Wiringoma yavuze ko ibi ngibi mu by'ukuri nubwo batatsinda cyangwa se bagatsinda, icyo bizeye ari intsinzi ikomeye cyane, kandi yavuze iyo uri kurwanira ikintu cy'ukuri cya nyacyo n'Imana mu by'ukuri ngibikureba nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Yatangaje byinshi anavuga yuko kandi umutwe wa M23 uzakomeza kurwana mpaka kukuka kanyuma, ndetse yanarahiye cyane avuga ko igihe cyose Antoine Felix Tshisekedi atazemera kwicara ku meza amwe kugira barebe uko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagira amahoro. Ibi ngibi yavuze ko bitazakunda ko bemera ko leta ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi umunyagitugu nk'uko yakunze kugenda abivuga. Ibi ngibi yavuze ko M23 itazabyemera cyane, kandi ko izakomeza kurwana nk'uko bikwiye kandi ikarinda abaturage mu duce twose yigaruriye, kandi igakora ibyo ari byo byose kugira ibe yafasha abaturage. Byose cyane tujye ku makuru ari nayo dusorezaho, amakuru yahishwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane Chika Kayiko Guillaume yahishe amakuru yuko hari abasirikare ba FARDC baguye mu migwano ya mu gitondo yahujije umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC. Ahangaha biravugwa ko hagwemo abasirikare barenga 6 nubwo byakomeje kugirwa ibanga, ariko ku makuru yacu ndetse n'abamenyesha amakuru bacu bibanga bakomeje guhishura iby'aya makuru, ndetse tugakomeza no gushakisha abayobozi b'iki gisirikare cya FARDC kugira bagire icyo badutangariza ku by'aya makuru, bayahamye niba ari impamo cyangwa se ari ukubeshya. Gusa amakuru twatahuye ari uko abangaba byahishwe cyane ko baguye hano muri iyi migwano, dore ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugira ibanga rikomeye cyane ku basirikare babo bakomeje kugwa hano muri iyi migwano iri kubahuza n'umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru. Ciao ciao.